Kador bersenong paham siem, hai kejingilam jong orang bersenong ubah jeduin lengdo, rengkat kinong kit kam senong, da kejingi mi renti lang jong kipai ba nong song senong. Mentang sengi kila imi ban pun khut senong, ha ke bahaswa kejing sedang ban pun khut senong, lapen long shwa ya kejingilang ke belengkot, ha ke bawa mineral bon siem ulawan poi ban don lang, ha kene kejingilang ke belengkot. Badru, kesenong kalayalat ban pensngau ya kikat tau kene kejing don kam jong kesenong ki belong hakmat nak benta ban yo jingiram, ke belong na benta ke bit ke biang jong kipai ba kene kesenong. Nak jing mi jong ipai ba anong song senong kentup nadu kilong kemi kilong kupa kisamla kentai bat senrang mentak singi lala banyu ya ke jingnya teli jong ipai ba anong song senong ke senong paham siem pan bandon ke jingkit kli nak benta ke jing baha jong senong ke tau hagene ke jingilang UMLA ke nong po constituency ba emerald bon siem ulabu ya ke thong baha ke jingkular ban sina ya ke surok ban kiu sya ulum warto ubade ulum kenya ubalaju penlong ya ke le niam syat sajer on pendep no haswa ke jing penlong ya ke te ke le niam bat kum juru ha ke bede bat kiwe gi kampen roy pa ke senong bat ke badan kam kalong bagi paj ba nong song senong kin ai ke jingi trilang bat kin nong ilam senong bat kum juru bat u kum nong mikman paj ba Yepi kador bersenang depan sakawai nakalian jonga kan persena saar sendiri. Terbuat begini kawai kalau dan lupa ingin persena saar sendiri nama arba kesenang pamsi yang kita kesenang kebehe. Kadi kita insyaAllah dan berfat agajuk kepor aring dan tekeng lain ru dan lek kumno bandit lau nang tu kamlong. Kekabhai bagi don spare lupa hinbu bhai kan ingin pendek bagi setiap komiti nak kebentar persena saar sendiri. Ijing he igi bakum kini nang bakan babinla ban pedon kam hapo kasenong ke jumpi sumar bhai ki margini ki dikiar ki jumpi nagaliang jonga na kaskin kumwe meli bang ai phi kani ke dinam ta jumpi ki pai ba sumar bhai ka kino gilong ling ki basim ki pendon kam nani ki volunteer kan dong romba dong ban pe ban khmi na ka banta bakan ne kani ke tiar na ki bun snem nam kan long bijing mentoy na ka banta jumpi kinong song senong kabar kini persong nagaliang jong gedor persong hagawi di ka auditorium lani ging dorbar ka bakham he kini kini sisa gila sedang menperhat hagi di snem ki belale di takadau nagaliang jong ka sorkar jelar gedon korkom perhat ban ai ya ka tu ka convention center lani ka hall ka bakham he tang bagadi nak benta jong ka district Borokoi nak benta jong nongpo area Borokoi ing sutu kajing pensngau na kalian jumpi kalau halor kani kijaka jumpi ka bladan nang ne pedeng snong hacim sona bat banyo ya ka auditorium dan di dorbar ka bolong kerpang tang ya ka snong asrai kata ka di kijing semu ka badan habi ka pinla ban penon kam ngin senang pe ha kini kisnem udah harga perusahaan apun punyo ngin penbej ha bat ke setiap komiti jong snong ha begini yo ban perkat na ka menta gumno ban senang ban ya kani kijing kmi lenti jong snong bat kabalai kabala penso tadi nak benta ka viewpoint kepada hane ke piong ia menta ke di persang nak kalian junga UMLA ya ka Bangladesh bankular ya ki paipa jong kani ka dong berkathan ya ka right dong po ya senong nong po ka kentuk ya ka palsi mru nak benta lumur to ampi ha ka ba Bangladesh penbit penbiang bat bagi dikmi inti kalau haswa ka sat sajer hausnem ajar pendriu ngelak ban pendek ya ka surok kamu kan tuh hadu am tiane nang bagi jing mentoy jing nong senong jong dong berkathan ke jong pi bat ke jing kmi inti hagani ke ju ke project ka bagi ke tuh pro ya kan ke internal route ka hap apo senong pansim ke jing kerpat jong orang ba senong golong ban penkloy nang liang jong UMLA ngin sim kia bagi sutu paha Desember kan dong jing seng ke bahe anni jong balang kris bat kumju ru kui jing don kam in target ban pendet ya kan ke hapo senong haswa jong kata baca ketika balik sa lumur to bat kapan esok mau dia ini lihat kat pala ban pendep haswa jong ufrebri lene umat haswa jong sat sajer jong kat snem arajar ar pendriu kata ketika komitmen lene kajing aikil nakaliang jong UMLA yepi kinong song TVI jong senong pamsim bat isnong ki paramarjan ki badan ini bat kabenta kaba dei berkani viewpoint ru ading bolong ipi hadin Bangladesh ban pendek yang di surok ma buka proposal kepada yang di halung worto kalaya kapuk tourism department
but kila in principle kila menjur na benta ban pentahai gani ke benta kawat kawaar gini yo ban propose sa gani ke ba sinong pansim kila ai benta na sai happen kre e gini tho na ai dulir ke kila gini ha ban penbe adu ki dulir ki pata gini kitai ban handover nang gini yo ban simpi kam gini piece wise kumalong ibi in pendek suai gani pengal ayat hakmat apo lumur do ko pengal ayat kumba arsem ni benta bad bandang la de paniyo katuk ani insan persang ban pek gani jumpi namar ba ban le season le kamlong ko kusuk yang awe emeli ru ya ayat yang aku le kawi dit kawi pengil pendek nang bakan pensuk yang aku menong nikmat bad ye pi kinong song senong ru kumju ke Carnival Fest ke Henrio ha umsning Laisngi lenter kendai shipo bat khatway dari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town Dorbar labu ujing temu baka pisah bami onirap syaga school umsning town Dorbar secondary school nalor ka bam gadi ka ba on penbang pensinyam kindon gijing penbernya nak nongwai bapau ka jela ka hausi bumper ka lucky draw bat kiwai Wan sepi, wan ma abahi, kata masaste, tang bayarap iya ke school se. Nagbantay ke jingtip ki babanya, pun hagi number, Henry una not, kendai, arnyo, lain nyo ar, lani, pranyo, non Henry sau, Henry nyo.